Darbar Kerpang juga hasil Autonomous District Council Mandakasi ke Arpulai Terik Unailar Arjar Arfusau kalau menjur ya ke KHADC Constitution of District Council Amendment Rules Arjar Arfusau kabalong kajing penbik thamai kisna ki thau hapo ki consensus ki bhap hapo KHADC hadim bala shong ka select committee lai i bakwa buni kisnang ki ne be kamju kamalawan ra daga demolition committee lai no kisnang mauro kabal pangat siapa jayau ka sa be kamju sa apa maulai Nagalang Deputy Chief Executive Member Ubah Penchan NCM Ulupatai Khamba Shushu Alo Kani Kajing Penbit Thamai Kisna Githau Hapo Ki Kasansi juga KHADC Ngasupa ban brief Memtegasi Ingala wan pas ya kaniga Kasil Autonomous District Council Constitution of District Council Amendment Rules Arjar Arfusau Kanika Amendment Rules Kadai na kabenta Bandi organize biang Ikishnong Nagawi ke konstitusi, cawi konstitusi, bakat pala ban balance yaki jingdon jungki nong tabot. Fi kidon kandiat kumna nong po, kapaham sok bangar kebari nong po nya bu no hajiran, kenang bahkan kam biolong mercan. Kayu mong long ru kabade hanong po konstitusi haga MDC karba haga MLA kadeha umsning ya kayu mong long ru ila lang no bakal umsning. Nang takidon kandiat katua ni kum kala palang kanongra na sorang kam mira nosha nang thumai nang bakan nong kandiat kan balance kebot kidon katua ni kisnong na mausundram kum karaiba nang thumai bakat ni kisnong mira nosha radikor kunsi nang taka cliff koloni karisa koloni Tripura Kasel ini kilong atat sebat ka laim kra isim nang thumai ibu no ha laim kra nang ta ka sauli ka lengkin ka mausir kini ki hapa ka chinong maupat ki baboros kata ki hapa ka laim kra kini ki man phai no sha maukhat penthorm kra nang ta ka lum dobar ka lum sopho ka men sain ka kanjat football ki baboros kata ki hapa ka laim kra magini ki lawan atas ka laban ala no sha ka mau prem lawan nang ta kum ka lum singai kepada ibu sekolah apa lain kena laan no sya nong thumai kumjuru ke mau pat ke babar sekolah ke don haka mau lai nama kelai hatan lawan ralang no bat ka mau khar penform kra kidon ka tukun gisnong hang ti apa lajan lag siang mau kendro ini baru sekolah ki haba ka nong spung soyong tendri kala kham jingai lara no haka mau khang dingai nang ka akajing ide parki sinong na paryong konstitusi ibahap hanong stoy haka MLA ya kituru ngila no kum kse kolong marngor berkiwi kiwi nang ta kidon kisnong ibahap ka paryong motoraisan baru kata haka MDC kat bah haka MLA ki ngat haramrai dikini kisnong rungnya permanlang no haramrai kenang bukan sukuti nang ta ka ne ka mau ko maru ka ba de baru kata hanong stoy kum ka jingko ajing ipai ma berwarna no syapo rambrai nang ta kidon kisnong na po rambrai jerngam giba hap apo ka mo sundut haga mele ya kini kisnong ru kum ka meniar ka kriang rin ka siangra kini ru gilawan ra na rambrai sya mo sundut ka diskyang ka badan bersyukur ha rambrai nama kalung atat sebagai nostoy lawan ra no sya nostoy nang ka kidon kisnong gibahap apo ka mau sundut haka MDC kat bahaka MLA ki haka rambrai dia kini ru ngilawan ra lang no haka rambrai kenang bakal bensuk kaju ka MLA konstitusi kaju ka MDC usi kumgi malang kasi ki malang joypur ki sildubi bat kum ter kidon kisnong napo nong stoy ki babros kata ki ngat hanong stoy MDC konstitusi kat ba haga mele ki ngat motion road kanong stoy ni kala khambun parat ki nong thabut ngila sim no ikri kisnong nanong stoy ni ra sha motion road kita kilong ka risyang ka maulang reang ka mau kan join babun kisnong ter nang ta haga ni de ka melim namar ba kani ka mau kriya ka ha ka mau plang baru kata kat ba MDC ki ngat ka melim namar ba ka kenang ba kan bensuk la ra lang no siapa mau plang nang ta kan ka mau kasiang ka mau diang kini baru kata ki hap halai ukra
Tiyan namar ba ki long atas lang bat ka sorang kam la ay no siya sorang kam. Kalay dang suway ka ba baru kata ka panong spung lara no siya mo plang. Nang ta kanong rim hills ru ka baru kata ka plang klang la suna nang sumay. Kini kilong adjustment yung kasya committee ka bangyo ban pas mta house. Kani sa pa siya ng government, gobernador bangyo ban. Asel.